Man mati gamina ni Paulo dokyo kaydo Tesalonicia. Ni kapat durak wawat-watek. Mga kakte, nyo na ni maap, jaman wo api ya icicirawat, isari na ni yamataduto. Si chay kwara na yam, naman vavaggan inyo, nungaran ni Yes Kristo, apanyir ngenta. Tauriwo ikuyuyet nyo pa, amaapso api ya vari. Ta nyo nakaten ngan wo ninanaw naman jinyo. Apo ji Yesua panyirsirngenta. Wo nakenakam na ni yamatadutuam, kakreben na wo karengang no ununad nyo. Jinamamyapyan ninyo mangrakraso icatataon nyo. So ikamimin nyo makakaya, makateneng do kabono karatan nyo, mapasakiso kaduan nyo do bari. Dinyo to manguray wo ununad nyo. Ta urayin nyo si yamatadutoan. So, dinyo mapasagpian nyo so kataw-taw nyoan. Di ka mo matsyangangay do yato naribo ni yamataduto. Uak maranas siya variyam. Tao siya o kapasalan nyo do akman nyo ikakte do sinayan. Ta mangiwo kawuyanano may variso marauta varini yamataduto. Urira naam ni pariman naman rana jinyo. Una ni pamnekan jatan ni yamatadutoam, bekena mangita pasagpianan wo kataw-tawta. Ta kakreben na yatan aji milimoteng so ununad. Uji ngap so akman sanga nanawam, bekena tao napasubnan. Tao Syria ni turo na jatan ni yamatadutoam, uriwo pasubnan na. O pasityakarilawan nyo tanajinaman mansyan jinyo do tiga minamanam. Tsa, ta amyan ranawo nanaw na ni yamataduto jinyo, do kapasityakarilaw nyo. Kukaten nga ninyo sinjado Tesalonicia. Ayamarilo no akman nyo ikakte do sinaido maciton. Unaman pa tsiring dinyo makuyuyat ka mo pa maapso yapiya vari urian, makapya ka mo so ununad do kaduan dinyoan. Di ka mo manamgadan, ta makuyat ka mo amyo no velek nyoan. Inaragan nyo ninanaw naman pa dinyo no kakwahan. So, dinyo miyan ganino icatataw nyo mapatudag dinyo. So, ikanoyong nyo ikanyigdano di manaralaya tao. Mga kakte, unyi mawakwakra na tawam, inawi no sikatan nga nyo pipi pangayan na. Hakadin nyo na rababan so unonad. Dinyo nginarawya di manaralaya tao. Aya di makatanang do pipi pangayan na. Ta yatanoy ngay si Yesu ani mawakwak, akapirwa na mavye. Akman sang tayata anoy ngay siya mataduto, ama pivangon so umano yung dia ani mawakwak katao. Numirwa pa si Yesu amayam, matsira-sira mayi. Si chay kwaranayam, naman pangurayan wo nanaw na ni Yesu, apanyir ngenta, amansin niya jinyo. Yatan ranaya, mavipataw do ipipanam na pa may gagsin ni Yesu jabo ka paan man mata, akano ni mawakwaka tawa. Mangay umrapong si Yesu Tano si maratang ranaw araro no nangam, may gagsin si Yesu tumawag jatan. Akayan no panirsirangan no tinsi. Amansin yatan. Numamiring ta o rapado tingato. Ipataw na jatan ni yamatadutuam. Unyi umano yung Ji Kristo ni mawakwakra na tawam. Man umano masira mirwa mavye. Yatan rana yamavipam, peraan na yatan jira akat-katan do sinalab.
Akapakacitata na si Yesu duanyit. So ikanoyong ta macitubong di Yesu amangido kaidan no karawan. Aga penyowo ciri-ciri ngaya ay pait nyo so unoned no kaduan jinyo ay pasari nyo sira.